Munini wa President William Ruto anyitĩtwo ũgeni kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ Gavana Amason Kingi wa kĩama kĩa PA na ũrĩa wĩrĩga kũingĩra ibũrũ-inĩ rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ. Icera rĩake kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ rĩgĩkinyĩria thikũ ya kana. Umelianzia juu. Ũrĩmi wa thamaki ũrĩa wĩhokagwo nĩ aingĩ a aikari a Kilifi nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa Ruto eranĩire gũkanagacĩrithia thikũ 100 cia mbere ũtongoria-inĩ wake angĩkanatuĩka president wa gatano wa Kenya. Tuwe na cold rooms ambazo tunaweza kutumia katika kuhakikisha kwamba samaki zilizopatikana haziharibiki, na vile vile tuwe na processing program ili tupate ajira, tuongeze dhamana kwa samaki na tusiuze samaki peke yake, tuuze samaki pamoja na fish products zote ambazo zinaambatana na mambo ya uvuvi. Hata hii bandari ya Kilifi ambayo yule mama alikuwa anazungumzia hapa na Captain Shalo iko katika mpango huo, na wakati ufadhili kura yetu ya urais iende wapi? Manake maslahi yetu iko katika Kenya Kwanza ikiongozwa na nani? Na Mheshimiwa William Ruto. Na kuona Kilifi nĩ imwe wa kaunti iria ihutagio nĩ ng'aragu, tabarĩra ya ũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maĩ ya Ngara na Kulalu nĩ imwe wa iria Ruto augĩte thirikari yake nĩ kagacĩrithia. Tumekwisha kubaliana mambo ya kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa sehemu hii. Sabaki River, Galana, Kulalu, tuwe na mpango wa kutosha. Ile tulikuwa nayo mbeleni haikufaulu ama haikufua dafu kwa sababu hatukuwa na kongamano kama hii ya makubaliano kati ya serikali ya Kilifi, serikali ya Tana River na serikali ya Kenya, ili tuweze kuhamasisha mipango yetu, tuweze kutumia ile sehemu kama a food security project. Ruto arĩ Kilifi mũtirithia wake Rigathi Gachagua nake aumagarĩte kũmatha kura cia kaunti ya Elgeyo Marakwet kũrĩa erĩte aikari atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ karehe tabarĩra cia ũthii wa na mbere gĩcigo kĩa Rift Valley. Ya zile feeder and access roads atafanya. National government hizi barabara zilikuweko zikasimamishwa kwa sababu ya siasa duni. Hiyo watu walisimamisha wanaenda nyumbani. A new team is coming kuendelea na ile mpango wetu ya barabara. Hii road na Kimwarer unasikia inaongelelewa kwa Kenya mzima. It also included a road Kimwarer and Embobut Dam. All of those projects were large projects, ilikuwa inasaidia Kerio Valley kwa 3 counties kubadilisha huko. Lakini mtu ameweka alilete fitina. But the good news is that wameshindwa ku cancel the contract. Gachagua orotete President Uhuru Kenyatta akiuga gũthata kwa ndogo yake na Ruto nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa aikari kwaga gũkinyĩrio tabarĩra cia ũkũria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.